Day tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka din, Vivian? Ay nawaw, syempre sa dino kumapay ti daduma ako panakngay, kat nalpas magtanti trabaho. Itulod ka na. Sigurado ka kadi? Wala. Tapno saan ka mabanog ngagpilpila? Saan nga ta nga agunget Awan ni... pagtanagam, tawan ammo na dayjay. Numaamuan naman, siya kung ti makaammo agrason. Okay, adakin ka dayta. Aramidag ti amin para ken ka, Vivian. Sigurado am laeng. Adi na maamuan ti maipapan iti relasyon ta. Tano mapasamak dayta, nalpas ta na dua. Awan pagdanagam ko nakmanen, everything is under control. Nasayat mat no kastarino. Uray lang nga rubit, Kunak man no nalpasan ti trabaho. nalpasen. Alag-laeng tilaptap kan tulbag ti motor ko. Sige. Agawaan nga ron. Taurayan kan ditoy. Na, nga daapon. Asino di lalaki ang nakitak anang itulod kang kabibian anak ko? Ay, kuha na nang. Gayam ko day chay. Lalaki tinakitak, siya ita ibagam agayim mo. Wanmat nga minanang. Gayam ko day chay. Gayim mo winunubyaw. Ninanang mat. Asino nga mindayjay aya? Sana mabalin ang maamo ni nanang ti maipapan ka ni Reno. Ta sigurado, ibaga na nga isinak no maamuan na ti maipapan ka ta kami. Napauli magkamot. Ada ka di ilimlimad mo, iso akasta ka. Di ka makasungbat. Ay nawaw, awan nanang. Anya kumamot nga iti ilimod ko kada kayo. Ang mga no adamutan ilimlimad mo dita adimi amaw. Ay, awan na. Anya ko mati ilimod ko, no bilang laon. Mangantay kit din nanang. At ginatang ko asidain tayo. Hayanyat orasan, ngum saan pa'y anagawid da Areno. Amangan nusan pa adalpas ti trabaho na. Lusay anak ko. Alas 5 amalpas si trabaho na dayjay tatang. 8 a.m. to 5 p.m. Amangan nun nag-overtime da. Imposible ang mapasamak day tatang. Saan nga agov overtime dagi jay? Sa di no kumapay ti daduma ang papanan nila kay mo ngay. At dalakit di sa bali nga itultulod na dayjay a tao. Anya. At dalakit di kabit na tatang. Nawa, pag kunamay, Madlaw mo. damit trabaho na. At di ba'y oras ng agbabae. Ay na tatang, diyo amuti kabaulan ng aramidon dayjay Areno para iti sa bali a babae. Narabyang kamot. Nag-overtime kami, bakit? Overtime? Well, Ay saan man asyak ti ulbudam si ka? Overtime mo't nga ibagbagam dita? pudumot bakit? At dalakit din tulod mo a babae. Ni bakit mo? Asino kumangay ti itulod ko, babae? Diyak amukang ka Pagat atapan na kaman ngaminan iti dakas. Agan nagkala ang Reno. No adda ti maduktalak. Dakas ka talaga kanya. Narabyan manan ni Reno. Kunak tumot kada kayo tatang. Adda babae na dayjay. Narigat ang sasaw. Nawan ebidensya anak ko. Addan to tatang. Ayan ti ebidensyam. Agimbistiga akpaya. Mariknak nga ada ilimlimad dayjay Areno kanyakat. Daking ka dayta. Agin sisingpot lang ti manugang yun no kasangsango yu tatang. Ngam no nakatalikod kayon ay na. Narigat ti agsasao. Sa bagay, si kamot asawa na. Si ka ti makamaw no anya ti ugali ti asawa. Naalayo tatang.
Motor mo dayta. O nanang, kay ruruar ko laeng. Fully paid dayta nanang. Nanginan siya, matikas ta ang motor. Ay na wow, syempre mo tananang. Nangina, tamayat mo ti quality na. Nangalaan mo't iti igatang mo ngay. Ni nanang mat. Syempre, kwarta ka. Amo yung mat nga tatrabaho. An-an mo ngay mat tinangina ang motor. Ay, kut pag-service ko Amom ayamat ti ang motor. Ni nanang nga talaga. Common sense nang. Saan ko nga amo ti ag motor? Nga, mabalin ko mat ti ag paisuro. Kanay. Nagadulakit din na salsalutsuden yun, nanang. Basta, ag paisuro akto. Agyaman ako na Reno. Agyaman nagtanaanos ka amang isurusuro kanya. Di mo timba kang aramidak ti amin. Basta para ken ka, Vivian. I love you. I love you more, Vivian. Kat, anyang ay tibayad ko ken ka. Sana man ngagsingsingir. Libre nga Ruden? Basta para ken ka. Kat kaano man na nanawaya ka. Apay kung makit na isurok mo't aminin ken ka. Ag-rides taman mat? Ijay? Depende ken ka ano sa dino ti kayat mo. Ang may mayat no iti adayo ko ma. Adaliv ko ita ang bulan. Talong aldaw day jay. Kano? Last week of the month. O sige, ipadas ko mo ti ag-file iti leave ko. Isapsapa ma. Tapno amo ni boss. Wen, ag-file lak to intun bigat. Bareng ma-approvean mo't laeng. Talaga na puskol ti panagrup-rupa day aray no? Apay ti asawa mo anak ka. Kitaan nyo day ti aladawan, tatang. Ha? Ay nawaw. Nirino ti agda iti ladawan. Asino iti babae akadwana. Asino kumapay, tatang? Ti kabit na No kasta. Pudnugayam ti atap mo anak. At dangagpay so babae ti asawam. Agsaga na dagi at tao. Engem, nangalami ti daytoy aladawan. Ada nang isen kanyak, tatang. Katrabahuan kanumot lang ni Reno ti kabit na kat. Mom, no sino takabit na? Vivian kanu tinagan na. Sigurado ka pagbabawian da adwa ti inaramid da kanyak, tatang. Aray ko! Apay amang sipat ka ngay bakit? Babaero ka? Ay nawa, awan amok tita. Ada ebidensya, Reno. Saan ka makapaglibak? Ada nang idanon kanyak. With resibo pa kaya't mo makita? Sino tinangidaron ken ka? Di mo namuan no asino tinangidanon kanyak. Basta adda. Anya? Mingmingam day ti aladawan. Nag-sweet kayo launay iti day dya, Vivian. Edited samot daw tabakat. Uso nga minti AI itakat. Edited ta, rupap? Saan nga edited day ta? Agsaga na kayo adway ti kabit mo. Sigurado adi yung magustuhan ti aramidak. Katsika, agtalaw kan. Agtalaw ka, no di mo kayat nga ipaikat kay ti trabaho. Awanan kay ti bain. Hello? Gadol ka, babae? Sino da ito Siya ang mo, ti legal nga asawa ni Reno Anubiong. Anya? Di ka gindi day, damok ti kalukwan nyo iti asawa. Awan dakas ngar aramida ken ka? Di ka madanagan, itad ko ni Reno kang ka. Sino areno? At ebidensya, iso asaan asyak ti ululpudan nyo. Painusinti ka pa'y lamot dita. Hoy, babae! Di ka aging tuturen no awan mo't pamanagnak mo? No kayat mo, isend ko ti video kan ladawan nyo. No kasta, at ebidensya na laban kanya. Kasano ana amuan tayo dya Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Asino di imawag, Bibian anak ko. Deh, apay ngay? Kasla di na nangagtiimbagak Bibian! Ada kayo mo't gayam iti malikudak nanang. Itay pay Kasarsarita ka, ngam di naksama umangmangag. Pasensya kayo nanang. Adala na unaga pang panunutek. Anya launay ti pampanunutom asino ti imawag itay.
Nakita nga ada kinasaritam iti silpon mo. Awan na dyan, nanang. Apay nga rod akas na tilangam. Madlaw nga ada parikot mo. Katrabahwak lang da dyan, nanang. Asino nga raw? Nang, saanan anas ka na mamuan nyo? May papanlang mitkit di iti trabaho, tinagsaritaan mi. Naimbag abigat mo, Bibian. Anya ti aramidam dito'y balay? Nasdaaw ka siguro no kasano anaamuak ti address mo niya. Anya ti masapol mo kanyak? Imayak, taala ti balitok a kwentas kan motor nga inted ti asawa keng ka. Anya? Tapno ibagakken ka. Awan pulos inted ni Reno kanya. Di ka aglibak, ta nakitak ti motor kan balitok nga alahas nga impos mo iti Facebook. Tapno ibagakken ka. Saan nga inted ni Reno dayjay kanyak? Siya tigimatang para itibagi. Ay, saan asyak ti kalkalabanam? Puno ti bagbagakken ka? Di uray sa ludsudom ni Reno? Siyak ti legal nga asawa ni Reno. Iso nga adda karbangak iti kwartana. Adda iti lintag dayta. Kukwak nga ro dayjay. Siya tigimatang. Saan ka ta ti asawam? Hangam adda kang kadayta. Ited mo ti alahas kan motor kanyak, wenno? Kayat mo ti maidimanda kan maikat iti trabaho. Anya? Ikan ka iti duang aldaw apawayway, tapno makapagpanunot ka. Mangibabain ka, Bibian? Nanang, Dangag ko tinagsaritaan nyo iti dayja babae. Diyak laing pagarup ang maaramid mo ti kasta. Nakirelasyon ka iti naasawaan? ay atag nga rod ni Rino. Nagado ababaro dita. Ni Rino ti kayat ko, nanang. Wen angam kita man ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, jakim pagarup ama-amuan ni Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Kasano ka nga rudan ita? Awanan na. No agdemanda dayjay. Sigurado ang maikat ka iti trabaho. Maibabain ka pa'y. Anya nga rod aramidak, nanang. Kaya't na nga itid ko ti alahas kan motor ko ken ko ana. Kat saan mo ta ni Reno tinangbayad iti dayjay? Parikot mo matenday ta. Itid mo ti gayat na wanaw may demanda ka kan maikat ka iti trabaho. Ay nawaw! Ha? Naglalaingan na ngay, nanang. Dayta ti ganabom Gatel kanto mo ngamin. Anya ngay ita. Reno, kasaritam man ti asawam. Kasano ko ma? Kat pinapanaw nakmatan iti balay. Kaano pa'y? Iti naamuan na ti maipapan kadata. Talaga na puskol ti panagrupro pa day diyang asawam. Apay ka ti. Agraman ti balitok nga alahas ken motor ko. Kit kayat na nga itod ko ken ko ana. Impagarup na siguro aginatang mo dagijay para kanya. Ay nawa, imbagam ko matipod no Imbagak met, ngam agpatangkan nga rod. Saan mo't nga agpaabak? Kat no saan ko kano nga itod ti kayat na? Agdemanda ka no? Ken ipaykat na kiti trabaho. Sos, kasano nga rodon day tangay? Ay nawaw! Agpanunod kay ti pamuspusan. Ta asawa mo't dayjay, Reno. Apay nagawid ka pa lang dito'y balay. Nagpuskulan ti rupang maagpakita, kalpasan ti inaramid mo apa ng luko kanya. Pinapanaw ka lang arudon, agsubli ka pa laang. At ala napatag ni ibagaken ka, Lucy. Anya ti ibagam? Kahit ko lang ibagaken ka, asan asyak tigim matang iti balitong nga alahas ken motor ni Vivian. Ay nawaw, isakit mo pa laang dayja babae. Ibagbagak lang ti pudno baken. Tumal na ka man, Reno. Kan mabalin ka de, di nakaw-awagan ng itibakat. Puskol ro pa kamot. Saan amay parbang nga alaam dayjay? Takukuha ng rudagi jay. Saan ka di abinalagan ka ide? Imbagak asaan asyak ti kalkalabanam, ta di mo magustuhan di aramidak. Saan asyak ti kalkalabanan nyo, ta idimanda kay tupay adwa? Parigatim launay mo't ti kabit nila kay mo, anak ko. Kurang paikit di day atatang. San pa'y gayam ani Reno tinaggastaus para iti alas ken motor ti kabit na. Di ka numit babae tinaggastaus, anak ko. Amok day tantatang. Pangalaan kumangay ni Reno iti igatang na, kat adda utang na abay bayadan na. Apay nga rod akayat mo atagi kwaeng. Ganabanda.
Kurang pa'y kiti da di abayad ti panang lukluko da kanyak tatang. Anya? Uray anya ti mapasamak sa anak nga agpaabak tatang. Ilaban kumot ah. Itad mo amin kanyak agraman ti tulbak ti motor. Oh, naitid kunti kayat mo. Tang naasim ta sardengan nakmeten. Basta ah, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Awanan ka itibain. Ay nawaw, agpada talaang. Nalablabas ka ng tisyak. Sana siya ti pagsasawam iti kasta, kayat mo ka di amamuan ti entero asa nga lubungan akabit da ka ti asawa. Kayat mo ti maidimanda. Hoy, naitid kunti kayat mo. Iso asardengan nakmeten. Di ka madanagan. Tao akmat kit di akasarsarita. Kukuha mo ni Reno. Awan bibiyang ko iti asawam. Kat no nakirelasyon ka kang kuwana. Jakon kayat ang makita ti panagrup-rupam si kaababae. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Okay. Agyaman tayo sublim ti alahas kan motor aginatang ti asawak para kang ka. Anya? Nanang awanan. Basol mo mulaang no apay anapasamak ti kasta kang ka. Awanan ba inday jay ababae? Saan ba't ngayon regalo nila kay na dagijay kat? Ginatang ko dagijay nanang. Ali makirelasyon ka pa itinaasawaan. Agpatulong at iti abogado nanang. Napanunot ko nga awan karbengan dayjay a babae iti motor kan alahas ko. No saan mo nga ititikayat na, idimanda na kayo. Wanang No agdemanda ka, reputasyon mo mati maperdi anak ko. sayang dagijay nanang. Masayangan ka mo lagayam. Apay anak irelasyon ka pay lang itiday di arinaw. Awanan na, logi ka. Nga maawanan maaramidam, taligal nga asawa dayjay. Naimbag kumano nagsinada sakbay anak irelasyon ka. Saan magtagdendin na da pa'y magayam? Wanan. Basol ko nanang. Di yu kumamot iparupa kanyak Imbes na tulungan dak. Awan maitulong ko kang kaanak ko. Anya tilaban ta iti legal nga asawa ngay. Pag nakmam day ta. Sika mo lang ti makagapaw no apay akasta ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay nawaw! Respetuam ti mismo abagim kantipadam a tao. Di ka agaramid iti may kaniwas para laang iti pukod mo a pagragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatang kapsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Anya ti ila kong kanyak ngay. Patatas kin karots kapsat. Ayan ti patatas ken karots ala kong ngay. At tuyo. Agpili ka lang no anya tiket mo. Ay nawaw, nakadumat tinday ta. At dapay nabati ti tricycle ko Mano akilo ti katang maya. Naggapuan ti natang ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tutulong lang nga gila ako, tapno may buso dagos. Sige, gumatang kan kapsat. Nalakalang 50 per kilo. Ikanak man nga rod iti 10 a kilo a patatas kan 5 kilos a carrots. Ay na, agyaman aklaw na kapsat
Naksayan mo't langin. Mabidlang, tamangi kilo ak kapsat. At insangpad ko akarots kan patatas, grasya. Bakit? Ay na, wow! Nagapuan ti carrots kan patatas nga ilakay. Ni bakit, mate? Siyempre, ginatang ko ah. Ijay? Ijay sentro sa dino kumapay. Aya, sagmamanungay ti patatas kan carrots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salutsurin umano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay man nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta, ah? Wen bakit? Sikakit di mo Ay, wala. Tama nga no, jakmut amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo? Imbes na maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At to yung tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na, Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti carrots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan carrots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay, nawaw. Nangalaan na ngay ti patatas kan carrots, ala ko na, kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay. Mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo? Ay, alaman nga ron na ko. Ikan na ko ray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta nga itinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamatis ita. Awan manan, bakit? Ay, yawaw. Apay nga awan maday. Karkaro alimma ka te kamatis. Tay, kasanong nga rudin day tangay. Sapay mabalin na maburas ti natuma. Magastusan talaang no ipaw ita bakit? Dangina ti plate no ipaw ita iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasin talatan ata sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw ita pailaang. Saan ta nga ipaw lakay? Itid ta kadagiti kalugaran tayaw no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ta ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan tangaruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di kusina. Itay pa yan nakaluto ah. Ay, makabannog ti agbiyahe. Nalpasan ti ilaklakad mo papeles. Nalbasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam. Ada ka numot ipadpadawat da na Delia kun Tata Fredo akamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mariuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta. Ado ka numay. Mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang, di mo man sobraan ti dawatem. Tilaang kabailan ta nga ibusen. Tapno saan asayang. Kan tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, wan, sige, agan anad ka lakay. Alagon tinabada kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikutan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat ba't lang? Alag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Layo na kun Tapno adamot galas ko ngay may tata. Di kayo matalagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma. Ipadawat ko kadagiti karuba mi. Tapno saanin amasapol nga umay dapay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karuba yo. Tiyaday ti garden nyo ay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ay, burasan min to manayin. Nga saan pa nga ita?
Sabi nga ipadawat, tabarang adang uminaan ti kamatis. No, daman libren, tata. Umayak man ang dumawat, At tuyan ti kamatis ang dinawat ko, bakit? Ay na wow! Nagadumot tunday ta kamatis lakay. At dapay nabati iti tricycle ko, Ala, nagadun. Kabailam nga ibusan day taaya? Saan? Yung magdaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasi ma. Di ka agar-aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Ne, saan? Bakit? Oh, anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titad duma, ipadawat ko no da pasahero. Agpasada ka nga rod dita. Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako ma, no sa anak nga agpasada. Adapay na bati a kamatis yun, Nana Delia? Ay, day lang nga, Juliet na kong. Naibus magayam adagos na. Adumot itay lima basak. Muna, tado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam, Nana. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana? Ala akong tanabati a kamatis. Sige. Alam lata na kong. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay nga bayad ka ka libre na itanak kong. Saan ang mabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na ka. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidad duma. Tidad duma, itad ko kadagiti kabagyan me. Ay, agyaman ako na ko. Naimbag lang ay gatang mimot kun ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay nawaw, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun na! Nalakalay, kakabsat! Kamatis! Gumatang kayo! Ano kasta? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Ha? Juliet? Anya ti aramidam. Ilaklakom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwat mo man. Tiimbagam kanukat. Noan niya tinakitam. Agulay magkalatan. Saan ang masapot ang pakibiyangat ni diskarte ti bata matao, ha? Pananggundaway ti kastangar aramidam. Talakan? Kita ang amadam at ipanaglakok. Distrubon nagpailangot. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Anya na ita, Juliet, na kong. Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo. Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karo bada. Kat no nakitak ijay sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipudno, tata. Saan matakas tatimbaga na kanya kat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak amo akas tagayam ti plano na. Inton sumarunong agapit kayo, ilako yulatan tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti manang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo ti kamati sa lako? Ay nawaw, kamati sa lakok. Di ka man agindidiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Lukas ta? Nag-istorya day dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka no nga ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot bakit? Day dya laang ti amok apamuspusan. Tapno at daigatang ta itilamutan ta.
Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasaya at nga agululbud ka kunak manen. La, ito mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo kan Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ang naibisto ti aramid mo, Anya ti gagaram, grasya, anak kong. Ay, bayada ko matikamatis a dinawat nila kay ko, nana. Ha? Naamuak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, nana. Ay, nalaing nga raw nagdiskarte nila kay mo, no kasta na kong. Nalaing nga agpaiso, nana. Ang dagas matiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan, nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yung. Manaw ay atin na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taada tinabatikan ko ana, nana. At dalat tamot gunggunana. Agyaman nakno kasta na kong. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangila ko. Umaylang dito'y balay. Basta pagbayadan nyo tapno saan mairwam, nana. Nasken nga agbayad. Tapang negosyo na kat nga rod tinateng adaw-dawatin na. Marwam no ipadawat yu laeng kat pagkukwartaan na mo't, nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay mo rin bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post day ti Facebook. Anya day tayo? Kita ano anya? Ano? Siyak mo data. Sika ngagpaiso. Oray kinoveran data rupam kat ne madlaw asika dayta. Ay nawa. Apay mat nga impusdak. Ta ipilit mo kano ti kayat mo. Sika lang nga rudon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anate nga itida. Ang inpilit mo kano tinangala iti 10 abag. Ipakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawan mo't baboy at tarakan mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastangar aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kong. Pudno na Delia. Ay, anya nga itinaramid na. Ada kano libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 abag, nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Adaya mo tarakan da, baboy. Awan siya, bay. Awan, nana. Agar aramid lang dayja iti rason na. Talaga manang gundaway. Amo kung ti maipapan iti day kaabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapon nga istorya ikin ka. Wen, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Puskol ro palat ta kanumay. Ano apay ngamin akasta ter aramidin na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan ti pudnaw. No ibaga na nga ilako na ti dawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ilako na. Ti dakas, kat agulbud pa lang may. Di na parunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kitay ti araramidon na. Pakabasbasulan na lang ti kastangar aramidin na. Pakabasbasulan kan pakaibabaynan kunam Yak magustuhan ti kasta pa ng kitam kanya ka, sila Juliet. Ay nawaw. Apay nga agungot ka ngay. Wen takaslad da kayat mo asawen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat.
Awan, nga maamuklatan nga daw ti kahit asawan ti kastapan ang kitam kanya. Agpapada kayo katagiti marites sa kalugaran tayo. Anya? Ag hindi ti amu ka pa ilang ngamin dita. No napudot ti ulom, saan akom kumpormi ti apapaeng. Agkontrol ka. Unamlan, sino ka man? No lumabas ka laeng. Saan kat akasta akas lag berbero ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan, sino ka man ta perpekto. No kastamat lang ang gayam, di kan magmag na iti paraangan me. Mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kalaat nga agungungot. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak? Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan. Di ba kagapaw? Wow nana. Jakman amo iti dahi a tao. Epekto siguro. Dagiti istorya may papankin kwa na Nagbain mo tan. Ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra matikas jay nana. Awan ar-aramiden ti tao kan kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas-kasaw na ka. Nababain ang lakit di dayjay. Basol na matla ang ano apay ang napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga rin ti panagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kaya da sawan. Anya? Unamlan, asino da perpekto. Kasla saan da kamkamalik. Apay, ada ka diin sawang daadakis ken ka. Awan mo't kindi. Oh, awa mo lagayam. Apay napudo ti ulong kadakwada. Wena, tamati nga rin ti panagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada. Di mo ikan iti dakas aka ipapanan ti makitkitam. Ay apo, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damat riknak ang masaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, kat adarik na nalakay. Tikam malimlaang ngamin, kat nagbalin ka nga ulbod. Ay, kat aklunam nagbitud ka, kan agbalbaliw ka nga minin. Makapasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no timay sa tao, kat nadiskarte. Tidakas na laing ngamin, kat no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay nawaw! Di ka agulbud tap no makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Natumpungan nyo mo't timayat a presyo Sigurado at akilma, tinapaglakwan nyo iti natangyaw, Janet.
Sakto laang Venus. Apay ka day. Ay, amangan ko nakno, kaya't yung agatangan ti daga, ijay amyanan. Ilakong ka day. Ay, nawaw! Kaibagbagak laang. Apay nga ilakong ngay. Una, ta saan kumutlaangan ang maasikasaw. Nagadaw, di pa ka kumikumak. Mayat ka. Mayat nga agpay suday tangam kasaritak nga umuna nila kay ko. Ibagam kin nila kay mo, tagatangan nyo kitdain. Tapno saan kayo nga agabang. Wen, pagsaritaan mi pay anaimbag. Iti kasta awan ti parikot. Ibagam to kanyak ano anya ti mapagsaritaan nyo. Iti kasta, kat amok no ilakok iti sabale. Wano i-reserve ko para kada kayaw. 300,000 laang dayjay. Ibagak adagos keng kano anyamat ti makuna nila kay ko. Narigat mo ngamin no syakla ang ti agdesisyon. Ay, wan matkit di nasa isayaan no pagsaritaan nyo. Tapno sigurado. Ilakla ko ni Venus ti dagana lakay. Asino a Venus? Ni Venus aputot ni Tata Milyo Anya adaga tilakla ko na. Tidaga na ijalaod, wano? Ti dagana ije amyanan lakay. Mano-kano ti panglako na nga eh. 300,000 kanumet. Ay nako, mayatan ano kasta bakit? Anya ti makunam ngay. Gatangan ta ka din. Interesado Yung saan tamot akabisado, nanya ti proseso nga ramidan ta bakit? Agpatulong takin ni Venus alakay. Saan na nga talukwan da tao? Saan mat siguro? Kalugaran tayo mat ni Venus. Imposible anong maaramid na pailang timang loko kadata. Sige, ibagam kan na agatangan ta ti dagang ilaklako na. Okay lakay. I-message ko to tapno saan na nga ilako iti sabali. Nakapagsarita kamin kinilakay ko. Kat, anyat plano yung ay. Gatangin nyo ka di, wano niya. Wan, gatangan may. Nga may surum dagiti rumbang nga aramidan mi ata saan mi akabisado. Kaano nga raw da maitad yung ay tibayad yo? Agtext sakto kang kano. Ay, nawaw! Asap takasapulak mo ti kwarta ita. Wan, itad mi matkid di adagos. Basta isurum to dagiti rumbang nga aramidan may. Ta saan kami asigurado iti proseso. Mabalin lang tamat. Tulungan kayo aging gana ang maitransfer ti titulo ti daga itinagan nyo. Agyaman na klaunay. Ano sa nga orayan ti bayad mi Di ka madanagan, ta sure buyer kami mat. Ila kumbat gaya man ti dagam ija amyanan, Venus, anak ko. Untatang, da Janet kan Fernan nga gasawa tinang ipareserve. Ay, kita ba? Uy nawaw, ada kwarta da gijay tatang. Makabayad da kanya. Tatsimamba da kat nga raw. Sana kas tatikayat ko asawan. Anya nga raw tatang. Kita taamangan no biktima amat da kita agasawa. Ni tatang mo. Ay, amok to galim anak ko. Nang na pa'y no kwarta ti pagsasaritaan. Ni tatang mo. Aramidam na niya ti maiparbang. Ta saan kamatan nga ubeng. Amom ti husto kan saan, anak ko. Medyo nalawang at gayang tilaklako ni Venus. Wan mat nga min lakay. Mabalin ang mamulaan ni itinateng day chay bakit? Inayon tanto amulaan no kwa. Bayadan tapay alakay. Kaanong agpasentro ka? Inton umay abulan pa'y Ay nawaw. Kasanungay makabayad ta. Agsingsingiran ni Venus. Kasapulan na kanungamin ti kwarta. No nawaya ka, mabaling agpasintro ka bakit? Iruwar mo ti kwarta pagbayad ta. Agpasentro ak nga rod ita. Amang ano saan ta ang makabayad kat ilako kit din ni Venus iti sabali. No matuloy ka ita, gumatang kan tumot lang ita bastuta bakit? Day talaang. Kan may salata si Milya pa'y gayam, ilistak langan, tamangan lumalipatam. Nasaysaya at pailakay. Panawan ka pa'y nga rod ta agsagana akmatan. Sigurado apila manan ije paradaan. Sigurado ka kade, kumpleto da ito'y. Wan. Awan ti peke. Awan. Nasaya at mo't nga rin no kasta. Kaano nga ilakad tayo ti papeles ti daga aginatang mingay? Ay nasya kung ti makaammo amang ilakad. Sigurado ka kaday? Un, agnayon kayo iti 100,000 para iti processing. Ay nawaw. Dakkulan ti 100,000. When taado mo't nga rin tinaska na mabayadan no agilakad tayo iti titulo. Saan ka di ang mabalin? Ada kami latan ti mangilakad?
Isurum laangan dagiti rumbang aramiden may. Ala, saan ang mabalin Siyak ti mangilakad. Siyakat nga ro, tinangilako kada kayo. Mabiit man laang. Ay nawaw, saan ang mabalin nga ibabawin ti 300,000, tanalpasin ti Dilta. Anya? Kumusta ngay? Mabalin ang mailakad ti titulo ti daga ginatang ta, bakit? Kasla sa bali mati aramiden ni Venus lakay. Anya? Ti malagip ko idigim matang da kasinsin Frances kat ada ti deed of sale ako nada. Nagpasurbida pa'y idi. Anya timbaga ni Venus ken kaya. Awan pulos ti inted na dokumento kanyak lakay. Nadakamat na pa yung agnayon ta iti 100,000. Ta iso ti mangi transfer iti titulo ti daga itinaganta. Ay no, nagdakkel mo ti 100,000 adaw dawatan na. Apay, saan ang mabalin asikawan mo siya klatan ti mangilakad? Iso kano ti mangilakad ta iso ti sailor lakay. Ay, amangan mo't nulukluk kwanda tanday ya tao. Kastamot lang ti atap ko. Nasken nga agsaludsud ta kadagiti amamuta. Medyo agdwa-dwa akmet ngaminan. Ti kwartangay. Inala na atas ang kanumat amabalin nga ibabawik. Tanalpasan ti saritaan. Ada ginatang yu adaga iti napalabas atawon anya nanason niya. At agpaiso, apay ka de. Mabalin ka di at ibayar ti mangilakad iti papeles nana. No, ti titulo, ti kayat mo asawan, kuwan. Mabalin at ibayar, ti mangilakad. Kastoy ngamin nana. Ginatang mi ti daga ni Venus iti amyanan. 300,000 ti binayadan me. Kay, Ti kayat na, mangtod kami iti 100,000, ta iso ti mangilakad kadagiti rumbeng a mailakad. ay nawaw, dakil mo na, 100,000 na daw dawatan na. Nakabayad kayo ka din. Nabayadan ng ti daga, ngam saan kami pa'y anangtad iti 100,000, takurang ti budget nana. Nagparamid kayo, iti deed of sale. Awan pa'y nana. Ay nawaw, apay ngawan pa'y lang. Kunamay ka nakabayad kayo. Ni Venus kanumat ti makaam mo nana. Ay. Sabay dakil ti 100,000 na singirin naman ay. Day tangaro ti pagparikutan mi kinilakay ko nana. Saan nakasta ti husto a proseso, nakaw. Kas buyer, mabalin mo lang nga da kayo ti mangilaka di ti papilis ti daga aginatang yaw. Iti kasta, kat sigurado nga adda ti malpas kan makatipid kayaw. Mabalin mo gayam ti kasta. Mabalin mo nga man. I-refer ka iti kabagyak nga abogado. Agpatulong kayo kan kuhada. Tapno masurot ti ustaw a proseso. Narigat nulukwenda kayo dayjay a Venus. Hello! Okay. Anya ti plano yo? Tapno marugyak kumamutan ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang yo. Da kamin ti mangilakad iti titulo. Agpaaramid tay laangan iti deed of sale. Ada nakasarita mi nga abogado kat kasapulan kano ti deed of sale. Ha? Ada kwartayo a pagbayad yo iti abogado aya? Awan, ngam ada ti in-refer ni Nana Sonia kabagyan na. Anya? Itix kunto kang kano mawayaan ti kabagyan ni Nana Sonia, tapno maisagana dagiti kasapulan may. Awan pa'y ngamin na aramid a deed of sale kat. Ala, adak lang arudin amang ilakad. Saan mi akabailan abayadan ti dawdawatom, iso ada kami latan ti mga ramid. Iti kastakot makatipid kami. Makaungit bakit? Wan nga rod.Ag-aasam ngay ngamin ti 100,000 adaw dawatan na. Dakkelakit diti komisyon na no agbayad ta. Iso akayat na nga isunti mga ramid. Kasano kuma? Kat awan mo't pagbayad takin kwa na. Day tamot ti di na mapanunot lakay. Tila ang pagkukwartaan na ti pampanunutan na. Naku nampay. Kunaklakit din no mapagtalkan day di a babae. Siyempre, nakakita iti kwarta bakal. Narigat nga agtalak iti sabali a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan. Tadalata dagiti manang gundaway. Gaputa saan ta kabisado ti proseso. Naimbaglangan Tada ni Nana Sonia anang i-refer ka tata. Naon ni Nana Sonia. Awalan na.
Lukluk wanda tagaya mo ya Venus. Italaang man ay na nakita ka, Kabsat. Adumat nga ben, di pa ka kumikumak no kwa. Ay, among ka day, tinaramid ni Venus. Ha? At daman na hindi kundawayan na pada na tao. Anyat kaya't mo asawan, Kapsat. Pagkukwartaan na, da Janet kan Fernan. Anya? Wain, gaputa saan nakabisado ti agasawa, ti rumbang nga ramidan da. Gundawayan na mutunida. Ipilit na ka na, nga iso ti mangilakad iti papilis ti daga. Agam, naskay ngagbayad da iti 100,000 kinkwana. Anya? Agasam nga iti 100,000? Day tangarod kay Kabsat. Awan ka no pa iti deed of sale, ana aramid. Iso nga in refer ko da Janet, iti kabagyan may nga abogado. Kasi da maluko da. Na yan da ya Venus. Nukorta ti saritaan. Maramit na ti mangloko iti pada na tao. Awanan konsensya da iti babae. Pudno ka da sing-singiran da kayo ni Venus iti 100,000. Fernan. Punta ta. Anya? Ti kayat na ngamin. Kit iso ti mangilakad iti titulot ti daga ginatang mi. Tata. Ay nawaw. Anyan da ya tao. Dakkel nga min ti kupit na nagbayad kami ti 100,000 kenkwana, tata. Talagang naramidan na ti amin para iti kwarta. Da kami man, nagtalog kami kenkwana. Tati ammo may kat matulungan na kami, tata. Ti di mi ammo, kat plano na naggaya mo ti mangluko kata kami. Dadaalam ma ti panagtalog ti pada matao kang kabinos. Apay man ang tatang? Ay no, agindid ammo kapailaan. Agraman da Janet ken Fernand nga gasawa. Lukumpay. Ay, saan mo't nga rod ang natuloy? Tanakibiyang mo't da di ason niya. Naimbag man ta makaturong kapailaan iti kastangar aramidam. Ano tatang? Saan mo't nga illegal da di? Anyasan nga illegal mat nga bagbagan dita. Nakababayin mat arami na kasteveros. Ay, diyak ang bukada kayo tatang. Gaputasan dang ammo taramidan da. Lukum mat nila. Ay natatang, awan ti maloko no awan ti agpaloko. Ay! Awang din babain mo ang mga arami di tikasta. Napanan ti konsensyam. Kontrabida kayo mata niya, nana. Ha, siya kaday ti kasarsaritam. Asino kumapay ti dadduma, kadda tayo lang matitao ditoy. Ay, diyak magustuhan ti kastatabas ti dila ma. Saan kayo ang makangeg? No saan kayo ang nakibiyang? No ti 100,000 na daw-dawatom ti makagapaw. May salang ti may bagakin ka. Inaramid ko noan niya ti may parbag. Amo ka? Ti kayat yu kadda kayo laeng ti adda kwartana. Iso adda dailin dakmeten. Ay, panunutag. Noon niya ti kayat mo panunutag. Basta siya, amaw ka na dalos ti konsensya. Sana kasi ti daduma dita nga awanan konsensya. Agyaman aklauna, ita nakaumay ka, Venus. Una, ta nag-text mo, tinalaing nga abogado yung kanya. Gaputa kayat mi amalpasan da ito'y aparikot. Imbagak lang nga ruda na siyak ti makaamo. Nangala kayo pa lang iti abogado? Saan mi akabailan nga ito ti kwarta daw-dawatan nyo kada kami? Saan nyo akabailan? Ngam, kabailan nyo mo't gayam ti mangala iti abogado. Kinapudno na, libre lang ti serbisyo ti abogado akabagyan ni Nana Sonia. Tamo na nga awan kwartami. Ay, makapadismaya kayo mat. Sayang lang ti banog ko kada kayo. Anya? Kumusta mo't ti daga aginatang yaw, Fernan? On process pa lang, nana. Naimbag man na nagpakita ni Venus kada kayo. Wala na. Mabutang lagi di dayjay. Agyaman kami launay titulong yung kada kami ah.
Mawanan yaman na nakaw. Narigat egbaling ignorante, nana. Ay, talaga nga dadagiti tattao nga wanan ti konsensya. Amo dala nga rudan ti kasasaad ti may sa tao. Marami da pay lang mo ti manglukaw kadakwada. Uwin nga ron, nana. Lesson learned mo't kidi kada kami dito na pasama. Ay, wait. Inton sumarunaw. No, saan yung nga amo ti aramidin yo? Agsaludsud kayo, iti sa bali at tao. Iti kasta ka matulungan da kayo. Wine. Nalpasan lakay. Nai-transfer ka din, bakit? Wan lakay. Inigkam ka diti kabagyan ni Nana Sonia iti gunggunana. San pay? Ne, abi nga. Ura imbaga na alibri laeng kat inikam nagta kumaa. Saan pa'y ata kaya't ka makasarita sakbay nga itid ko ti kwarta lakay? Manuti itid takan kwa na ngay. Mabalin siguro ti 10,000 bakit? Nakatipid tamot uri kas kasanaw. Mabalinan lakay. At least, saan nga imabot iti 100,000 tinagastos ta? Uwin nga ron, nakatipid talat ta. No sa anak ang nagsaludsud kin nanason niya, ang mga nunaluko tamateng. Naku nampay bakit? Pagadalan ta ti kastoy ang napasama. Tainton sa marono, ditan agbalin nga ignorante. Wan lakay. Agsaludsud ta, itikas ta, amuta ter aramiden ta. Lima baslang ni Sonya, kastamot ang ti reaksyon mo. Una, takagurgurak launay da dya bakit tatang. Ay sus, ag-move on ka, anak ko. Ay nawaw! Kasano kumaama ka move on nak ngay tatang? Naa, Imbis nga dakwartak ita. Awanan tadi nagdaal na mo ti plano. tinulungan na lang ang Janet kin Fernan. Maiparbang nga rod na makibyan da dya bakit tatang? Tidaamag ko, kada Janet ka no, ti masidag kin kwa na. Ay uray pa eh. Amo na nga rod na siyak ti kinasarita da Janet. Unay ka na, anak ko. Ikalintig ang pailang ngamin ti bidot nga ramen mo. Awanin na. Asino tagtalagkan ka no, kasta ka lang. Kwarta day jay tatang. Ribo ti saritaan. Di kagpanipon iti kwarta, anak ko. Di mo ipalubos ngagbasol ka para lang iti kwarta. Aramidam na niya ti maiparbang para iti pagsayaatan. Kan, pagsayaatan mo't laang ti padam a tao, anak ko. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No adasaan da nga ammo, isurum ti kasayaatan nga aramiden da. Agbiag ka analintag kan nasingpat, tapno adatal na kan kapya iti puso kan panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.